Dwarbaguri Digital News Forum amang pathek. Kedamtang ni Paikre Player ni Kohora Sol Conservation IB along Dwarbaguri Digital News Forum amang pathek pon. Bangsa mai along ada Paikre hini pen pangcheng pon si Dwarbaguri Digital News Forum ke sengji aphan chingki chingwai pon lo. Laswahu Digital News Forum Central Committee atum pen aluhi aman pen kachitong don kongchun bang nathan ronghang Vice President Sopen Terang Bokadan Subdivision Digital News Forum amai phukleng dun terang Finance Secretary Lawrence Lekthe Francis Crow Ministries of Information Broadcasting Gulf of India Lapen thoram terang atum pen chenglok pinang an kithi giding atum chitong dun ringti Dwarbaguri Digital News Forum ke japon jiaphan arpu ke pek bonaho selection si pe dopon Maipu Rangsina Be dun Maipu Joysing Teron Kongchun Bang Rajesh Teron Dun Kongchun Bang Rishaning Ti Dihin Rimbang Robertson Rongpi Atumpen Arpu Deng Ponlo Lapen Dwarbaguri Digital News Forum Kipreng Verji Aphan Bor Ipon Poposi Mayalong Kang Ni Ponahut Chichak Bon Dwarbaguri Pen Moses Terang Nang Kilo Aberta The Leading Site News So piniladak Kohora Soilai Bilong Dwarbaguri Digital News Forum Kiseng Ajay Mek Nilitum Paman Pollo Tapen ke ladak Kadukowe Bangpo a committee Seng Pollo Presiden abang ke Rangsina Be Vice President abang ke Joysing Teron Secretary abang ke General Secretary abang ke Rajesh Teron ke Finance Secretary bang ke Robertson Rongpi Assistant Secretary bang mamute Risan inti kasi kado we bang po committee seng ponlo apen gupi possibly tum la Dwarbaguri Digital News Forum ke seng nang ko malam si bang gela lo ke damtang penang ang bong Digital News Forum ba digital platform long claim apirang ki tum bang ke some recognition langsung gelong pon abe apen ge an pen abang ke digital along si claim pupo portal along si claim pupo connect choi do pen kelang et lang bai lason do asila hai ga do we pen chepo jog nang ji apen ge jat non digital along ge claim atum si ke claim ge sepaduk nai atop anu news itame langnam et lo pulo te pnia ni digital along ge claim atum si nani dolong lele pustame tower lele pustame me lele pustame kuna ni development lele pustame digital along ke claim atum si labhaya news ke kewan tu we phirak sitame penanga dimo bangke nilitum phana bang lason langret langai lason ando polo asila kadu we itum chapajo ni pupen ajok si pini isi peng med donang pola pen gela so peng med do pen si itum government apan sitame isi recognition apan epil pinang po lapen ge unana ke prapen digital long ke claim atum sitame as part with satellite long claim long tum gunon ba paper long claim atum to hala tum mateng ili tum sitame laso recognition long nang ji pusin dum mamba demand dolo asila so forum nili tum kapang kanang ko bang kela lo ladak penang an ari so yang tum do la so digital platform long claim do tum se alang le tum kedo be sitame isi with honor alang tum with respect with honor alang tum same claim long dam long nang ji polam akematha bensin nili tum labang so a forum aruarim nilitum seng pon mom asi ke bang jilang din stemi dola la das stemi tum seng pon bompo apen ke jasa mera bang ke lalo so pen ku bang recognition lo apen adun tu bang ke da ke claim aperang ki tum nani ki sunga to lohin pen pon ba kapre kahin ason pressure do di timati di dasil hai ke sepa jogi apan itu with one voice pen kado go Auza rapel lo pulo te litu majakong gela no kasi la kado we mathadam ben sin litu la bangso digital news forum bangke arorim seng bang bobo bangke la ini gar yu dolan Aprang se central pen ke bang digital news forum la pen dak district pen che tongdun digital news forum ati hai tum pas tali ni tum Dwarbaguri digital news forum hin chalang tum pan
suri kurang tu la pen tu ning arong pen alang tu panteng lo asipini bagen itu arji ding pen duar bori along stame digital news forum seng vek nang ji pola so ki mang pen ini anbani tum ki kichun yo pola pini bani tum hai isi army ge the pada pini bang ke isi milestone son ti chiman polo asinon ki bang ji army pen bang ke pini pen bang ke ni tum samila digital news forum apothak ya ki pang tang ponji apa sini tum anu pins tani kachi se kondolo laten la digital news forum pen joksi duar bogori ang kang long kidu kisung pen cheng lok ladak kirap nang dia son long ans tani ni tum along tin same kirap ki pali ji phansi pen kachi se kondolo laten la duar bagri digital news forum apa ki ni tum sorkar aphan ki pasini pen nangji pen cheng lok laten dak ni tum duar bogori ang kang long kidu kisung ans tani sorkar phan ke pachini pen un an bang ke kirap palong pen ladak itum ang kang long development hins tani kapaching thu dun dia hins tani itum ka ki sami lag ni tum duar bogri digital news forum lo ke do ana pherang ki sami tum ka ki tami ki klem ka chipa duk pen si da duar bogri ang kang long bang ke development hin abang ke papang dun je phansi tum ka ki tami ka bol ipon dolo kasi pini abang ke ni tum digital news forum dak la kohara so lang ding lo kiseng pon long pon tum ka duk wis sami ning arong ka pini ba ke ani the pamat pon Dwarbaguri Press Club Financier Secretary Robinson Killingham Gopong Hini Chujuna Se Karklipon Kedamtang Theraponi Pai Krekethom Arni Lakhain Kora Trok Dwarbaguri MEC Constituency Kaparlo Hanboka Sarthe Teronarong Amikar Dwarbaguri Press Club Financier Secretary Robinson Killingham Hongni Chujuna Se Karklipon Pirthe Mone Ratum Pregjam Adhorom Se Kikroy Lapen aling adhorom le kroy sitami arnama phan ke kardom kardi kenang sot binong aron barim ke kroy tum ke karkli ka phejo pensi arnamarni chipa me pon lason thak thak si Robinson Killing ta arnamarni chipa me pon jia phan bor kan lapen osomara tum phan ketok kelang pencheng lok arnamarni along herjumi chuhang pon lasi pining ange bopong hini an ke choklo lapen krusar longki Killing Borwa ke the sarsing Killing lapen borwa so bapu Killing atum pen bangso chujunar klipon pen bumut vokan mesen poselang atum pen kurusara atum pen thanpon lapen gela bangso chujuna long nangerap duna bang phula ke karbiang long autonomous council education Richard Tokbi Director Bid Officer Lawrence Phangcho Dwarbaguri Press Club Office Secretary Warson Kro Dwarbaguri Press Club President Rajesh Teron Gobining T Director ke Kangadong Lem Society Secretary Pradip Killing Rajiv Killing Jonat Ronghang pen chenglok penang anabang phuatum chirabdun posi alang lipen pachini pon lapen armu kachitong pon pinso atum bang pharo isira trokebra pho lapen arlo so atum bang pharo isira phokebra ke thom bang rumpet pen bang pharo ke thom rakner kep an armu chitong pon pen horme kachitong lake pharo isira sir kep an horme chitong pon Halloween amuna atum pen stami chitong dun posi birtar dunlong Dwarbaguri pen Moses terang nang kilo Alberta the leading site news ahok lo nang linakar jopor la ke choro na yi nilphan nang ke rabdun bang dopik nili amenda pula pun esta ilitung wacheng hon karbing long Thomas Council division em sa Richard Tok di sitami nilphan nang rabdun do lapen nilitum claim rapet Kacheng Hon Dwarbaguri Press Club Office Secretary Edward von Krut alang di sitami nakachirap dundu alwi be klapen Kacheng Hon ne Dwarbaguri Press Club long Kacheng Hon ne President sa Rajesh Teron sitami nililong lason karbi man kedo mapla pak kripho lapuson nakachirap dundu lapen lason kaprek nakachirap dun dopik nilila lakhaun mane keto setami lapan ininga we de setami nakachirap dun dopik tapen bisikoy ke em sarfan si churo lol nili em sarfan le lapu sapur pugalam halis tapi nakachirap dun lo nili churo nang ko lapen nalitum ilitum penra pela Dwarbaguri Press Club abitung num setami nili ning sampik athema tangka maha pen cenglok lason nga pachet hang dun pen cenglok pot dang nak humri pot
la nalitum mate ilitum tim hase tamen nili choro parpik lo ini ke nilitum lapuson lakha khelang tamen nili ke theklong ateng pute bang haro thom ra phokep susi ji aniom nili che ponlo lake kurusar ke sar longki killing lo lapen ladak nilitung aborwa pu sando aborwa ke thia aborwa su pu sando aborwa ke theke sar sing killing lapen aborwa su ke sar ba pu killing lalang tumbang thom pensi arkli phejo ponlo lapen kartli ke phejo long an tame mission sin nilitung thek ponlo ini yang lihat Tuga be kanta kardom lapen duar bagri respa pabitu atum kirang pen ini ngatlong pen chu kardom di pajelo jol ini naga citong dun duar baguri chok kali lapen nilip anta do iso yang penceng lo kacini ne amuja ta do tahai lumini kita menom ni lici teklong ke duar baguri lapen nilip atum riso yang sarpi sarpu akli mang phar naga citong dun atum an ans tame nilihin pen ke thangta pitamu we sitame arnam abu pun pula mehek ipak we sitame kicur rablo lapen ani arbi nanga cintu dun nanga cipadu duna potsi nang litum doan riso yang penceng lok sarpi sarpu akli mang phara tumantan nibi jujuna ahem phi ahin benta lanang litum kan suri ningat lo akadom pi pajiri lo yang lihat cucu nalong je aluhi lason ke hang do mah kaprek pen ke hang do nona mana citong dun nilib lutima berpunga sordo lapen ha sucing henta ibon yang latu kene pilo rasinja klam tokum karasinja klam kado do lapu siku silunian bithi penta mane nili tum nili dol nili rap anke cehang lap ini bukan pesan wanang hitam ini kaki ating kami kursi kita kalau jahap parvi di pare kami kecil kita ini ada guru saya bangan tuh ini tuh dado kami nili hansi kurusar polo ke barwa ini sepo mana barwa berapa nili dun itu banglo kami satu lain dia lo sosok pilih lah itu man pipi kecodeng ke alat ani ngarong kami bu Kelar kami tu halang itu fan injil lalu itu pilih fan ini lepas injil lalu lepas kadang pilih susu pilih amal tu ini ya lain tu sinar injil lalu halang ni panci susu pilih nang limen nang jitan di mana nang limen lepas long pilih nang lirong dak mana nili gitu apa nasib mesti along tu burak terus narong Arnam lang PKCS zone rang sina sarpo jutang aklamalong sorjo rong parahin pen nujok ke sompon. Tharepo ciklo ni phai krep ho lakhain ko rapli deopani constituency kaparlo Arnam lang PKCS zone rang sina sarpo jutang aklamalong sorjo rong parahin pen nujok ke sompon. Bangso ja me ke paman panalong aluhia man pen kachitong don sorjo rong par board chairman Philip Teron food and sewer supply lapen ari sanghoatum Anparta Arnam lang PKCS zone na may pu Samsoning T, Chunbang Joyram Teron, Sangpi Jina Lek Tepi, Ramsing Terang, Ramsing Timung, social worker lapen penang an ronga saratum Anparta penangan kithiki dingatum chitong dunsi alira cham pidun. Lang chiting pen Francis Crow ng Kilo Aberta, The Leading Site News. Tarbitang song hawarame atum mithang along le mane mithang adi maklong along isi Rongsena sarpo open stage labangso kikimi pang long iyan New York isom labangso cengpon lo kasi labangso New York so bangso open stage labangke art and culture department karena Thomas Council hin kasi kidengpon lak hoke ba adihin pen sila bangso open stage kimpon ni pangsi kisi kedang no
kasi pinini CM Dr. Dr. Mahang sige bangi alam thedo lo tapon talang le kinang so sai do ko pe bangun delo so adular dili tum dolo pu bahag be pen bordan pen BDC chairman pen board chairman filiteron lang tum hitong dunong lo talo la sila makso tendar ke kolta pera iding lo tapon tame along le bang atima plong haso bang pe kuntong hithe masih tim long delo non ansi thang non herjong ta makso along le long lo ora long lo ben si sing kon la sila kon na kan siang long makso hem kim petang pun de masih ka si kon dolo masih la no teng pen pulang te mo kiwangi pong hawarong aja bang ke ladak itu mamen rurang sana sarpo jutang aklam pulo anang piat hoy ladak si tepang ni ponong ni kan pakai makso rong aja dak si patu ponong iban bang si ining tidul